Lirio ititanap! Pinapalabas, gaputa sinaplit ni Baldo nila kay Luis iti latigo. Nasuron ni Jubilarde ket binalis na ni Baldo. Inugtaran na daytoy. Nasakit tinagam ni Baldo gapu iti daytoy. Inayaban na nga ro tipada na pasurot ni Senyor Pedro ket kinarit da iti laban. Saan abimales ni Jubilarde nga uray pa'y kinabkabil da daytoy. Kayat met ni Senyor Pedro nga agbalin kas bodyguard ni Jubilarde. Iso akayat na nga isuro da Baldo daytoy iti anyaman akita ti pannakilaban, agraman iti panagigem iti paltog. Ita gagayem, adtuin tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio iti tanap! Anya nga iti ibaga ni Senyor ken ni Jubilarde, kaapay akayat na makasarita. Awanan bibiyang mo si Kaalakay. Ibagam ken ni Jubilarde, akayat amakita ni Senyor. Agtungpal ka, gapo taday tatibili ni Senyor. Nalawag? Sige, siya kunti mangibagaken ko na iti dayta. Idanon ko ti imbagam. Sakpaya maturog ka, Barok. At ako mapay ibagaken ka. Anya na itapo? Kinasarita ti pasurot ni Senyor Pedro. Kaya't nakakano ang makita ken makasarita ni Senyor. Ha? Uwain, Barok. Ket intun bigat, mapan kakano iji mansyon da Senyor Pedro. Anya kibaga ni Senyor kanya kapong? Dayta ti jakam mo, Barok. Apong Luis. Oh, anya. Kasana, Barok. Mapan kakadi iji mansyon intun bigat? Uwan apong. Pagpakita ka ni Senyor Pedro. No anya man ti ibaganakan ka. Saan tanga mo, Barok? Ket ti makunak, agsirib ka na impag. Tamangan, numay sagmak ka. Sige, sumak ka. Umay ka, mapanta iti hardin, taurayan tayo jay ni Senyor. Sige. Mang Baldo, sino dayta lalaki? Oh, Senyorito. Daytoy, iso ti lalaki akayat ang makasarita ni Senyor. Naguray ka. Kasla nakit-kita ka na. Sikatay lalaki na labasak iti dalan ni Asyenda. Saan ka di? Uwan, Senyorito. Apay, anya ti kasapulan ni Lolo Pedro kan ka? Diyak mo, Senyorito. Senyorito, at daytan ni Senyor Pedro. Sige, panawan kayo pa dito eh. Sige, Senyorito. At dagaya man dito yung lalaki. O sige, mapantaw iti hardin. Wan, Senyor. Wanya, mayat ka iti imbagak, Jubilarde. Uwa, Senyor. Sumungbat ka, Jubilarde. Amom, talaga nga interesado akin ka. Nabakad ti pamagim. Kaditikan ito, anatrain ka iti pannakilaban. Nalaing kanton. Ipasiguradok daytaken ka. Kat di kagdanag. Tadakkel met ti sweldo nga ipaaykukan ka. Senyor. Mano ka di ti ited mo asweldo na. Amangan mat no dakdakkel ti sweldo na. Ngamda kami kinidoro. Agulim ka, Baldo. Awan ti karbangam nga agsaw iti kasta. Kwa, Senyor.
Ibagbagak lang matinas... Agulimot kan, kurakmat! Pasensyan, senyor. Jubilarde. Dagdakal nga dayo ti sweldom no agpaay ka kanyak. Akas may sa apasurot ko. Ngam ti may saka lang nga trabahador ay di asyenda. Senyor. Ket kayat ko amang ngedeng kaitan, Jubilarde. Laglagi pam. Dakkel ti sweldom kas may sa apasurot ko. Anya! Mangedeng kan! Di ka mo talang akasta! Baldo, bayam lang. Bayam ngagpanunot. Sige, senyor. Agpaayak apasurot yun. Sige lang, Jubilarde. Danggayan na kami. Ramanan tayo dito ara ka na imas. Lading itak, senyor. Ang sa anak mo min inom itinasangar. Hoy! Saan mo apayan ni senyor? Noan niya ti kayat ng aramidam agtungpal ka. Wanat! Alak! Ramanampay tarak ni tabasam. Di mo pa bayaran ni senyor. Sige. Talaga kaya masan ka na ruwam iti ara ka, Jubilarde. Pasensyan, senyor. Ala, saan ka matapilitan no talaga di mo kaya tiarak? Okay lang kanyak. Nasayaat mo't kidi, tapno kanayon ka naridam. Saan kanto akas kadag ito'y dua? Dahil talang harak, tisip-siputan da. Senyor man. Saan kid dinapod no? At ay talang arak, tisip-siputan nyo? Unmat baldo. Aklo ng taan. Tapos numat ni senyor. Kasanumat rin. Nagimas ti arak. Sige. Uminom tayo ita. Magidanggay ka, Jubilarde, nga uray paisan ka nga uminom iti harag. Kaya't kung ayruam mo ti bagim kada kami. Senyor. Tainton bigat, kaya't kung nga isuro da ka, dabaldo kan doro iti pannakilaban. Agraman iti panagaramat iti paltog. Uwan, senyor. Apay pa ilaan, lolo. Nasken ka di pa ya mga kayo iti may sa pasurot yo? May mayat matlaeng, iho. Katsya kayo, lolo. Anya iti sirbik? Kaslawan sirbik iti day tangay naramid yo? Sabali ti pasurot ko, iho. Ken sabali kamet. Saan kamet apasurot? Gaputa apu ka. Ngam, lolo, saan mo nga ikan iti sabali akay papananda ito'y abanag, Alex? Sige man langan, lolo. Adda ka kayo dayta. Inton bigat, mangrugin nga training ni Jubilarde iti pannakilaban. Ket masapol nga amunamet ti mga ramat iti paltog. Nay, Jubilarde. Itay kapay lang dito'y nga gininudo. Saan ka kadipay asumrek di takalapaw? Saan ka pa ay makaturturong? Saan pa ako? Pampanunutom sama ti panagpaay mo kini Senyor Pedro. Wala po. Imanugot ka. Saan? Udno day tapo. Madamag ko man lang, Barok. Anyati nangiduron kan ka. Tapno umanugot ka iti kayat ni Senyor. Masakit ti ina kapong. Day tate kang runa na rason. No apay nga imanugot ak nga agbalin apasurot ni Senyor Pedro. Masakit ti inam, kunam? Una po. Kasapulan na ti kwarta. Tapno adda ka na yun ti pagpadoktor. Kanigatag na iti agas. Maawatan ka, Barok. Kat inton bigat.
Sana kang nagtrabaho iti asyenda. Ta itrendak dagiti pasurot na iti pannakilaban. Kaya't ko ti egersisyo ako. Anya, Rumara, tagjagi nga. pagtaray-tarayang ngay. Inak ijetanap, apo. Aguray ka tagkapi-kap ay barok. Into nagsubliak langin, apo. Sige, rumara kon. Nakadano na kon dito'y tanap. Apag isumat a lumawagan. Magmayat dito'y. Madamdama pa'y. Sumalog akton. Inaktog peles. Kat mapanak to ni mansion ni Senyor Pedro. Ha? Anyo na jay? Nakapuraw itisan unay nga adayo dito'y ayan ko. Ne, babaeng sakit di. Nakatakdara na katalikod. Nakabistida iti puraw. Tinasayat. Asitgak. Anya nga tatir aramidon na dito'y tanap iti kasi nga oras. Ha? Ne, ayan nanay. Awan matan. Mapanak iti nakakitakan ko na. Ayan ti babae. Kilata nagpukaw. Dito'y tinagtakdaran na itay. Iti ayan dagito'y sabong tileryo. Kilata nagpukaw sino nga taday siya babae? Sige nga rod barok. Mapankan ni Jay Mansion. Yung magananad ka kumaa. Wala po. Kasi tinakunakon ka. Agsirib ka. Kamangan no pakaisag makam day taasar ka. Wala po. Agan anada. Sige po. Agpatuloy akon. Sige barok. Agananad ka kuma. Talaga ka di, agdi mo amo ti dumanog. Siya mama! Ikaw dito pagmamama! Pati na kaya titumanan! Di mo kaya ti lumaban. Rignal nga roda ito'y gamgam ko. Di na mo ti sumangga ako to! Sige, pupuron! Awanan! Itay-tayo na lang! Trupa na! Bali na! Kapatsin pa! Pagay! Apay puro ka muol matentirupan, Jubilarde. Senyor. Isu nga may tinsang-sang gamay tinanong ni Baldo, senyor! Isu atay ta! Pinagbalin ni Baldo apatsinag! Ani? Hasta ti ganabon na. Aging gasan na masursuro ti sumangga, senyor. Di mo na Baldo. Amangan met no ipapapas mo lagan kwa na tiguram. Gapot pagbalinag apasurot ko. Ay, saan, senyor, saan? Udlutin ba kayo, senyor? Pagkaksan tigura na tinagjubilar eh! Amangan no ikaten ka apasurot ko no kasta ka, Baldo. Senyor. Sayatan ti trabaho, mawatam. Isuro man na sayat ni Jubilarde. Gapot ay ti kanito apumanaw. When no ag-back out, gapo iti inaramid mo. Ikaten kan tumeten. Nalawag ka di timbagak, Baldo. Wen, senyor. Wen. Wanya, Lorna. At nga din nakasarita manalaing agluto. Wen Pedro, napanak ija asyenda. At da babae ang nakasaritak. Kat isudan to ti agluto. Kastamot tindag iti lalaki. Nakasaritak inan. Isudan to ti agparte iti baka. Nasayat no kasta. Asidegan ti kasangay ko. Isungay tamot lang. Imbitarek dagiti gagayam ko.
Addaken ka dayta. Ket kayat ko ngayon tunal daw ti kasangay ko. Agpeles ka iti napintas akawes. Pedro, Tay kawes ang inginaen. Daytay napintas ang may bagay kan ka. saanen anasken? Nasken lang, Lorna. Gaputa kayat ko ngay pakita ka dagiti gagayem ko at iasawak. Ket makawusak iting inginaen. Pedro, Iso arumwar ka, Lorna. Agpakuyog ka iti babaw ng tayo. Ingka gumatang iti kawas, aparakan ka. Jak makaturog amang pampanunot iti mabalin na pagbanagam to baraw. Apo, Dakas, ti ugali ni Senyor. Agramanan dagiti pasurot na. No agbalin ka pasurot ni Senyor. Amang no agbalin kan tumot akas kadakwada. Iso ano siyak ti masurot. Saan langan baraw? Ibabawi mo ti panagbalin mo pasurot ni Senyor Pedro. Ngamin, nga mga no agbalin kan tumot adakas. Ket may sakan tumot amang parparigat kadagiti trabahador. Akas, itiar aramidan da. Ibabawi nga ta ni Jubelarde ti panagbalin na apasurot ni Senyor Pedro. Gagayem. Di uliwan na dinggen ti tuloy tinobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Lirio! Iti tanap! Pinapalapas. Adda kamuol ni Jubelarde iti panang train ni Baldo Kenkwana iti dinnanugan. Gapu iti dayta. Pinangtaan ni Senyor Pedro daytoy. Ngay katenalangan daytoy iti kanito addi na isuro iti nasayat ni Jubelarde. Itimet kalapaw nila kay Luis. Insingasing na kini Jubelarde addi na langan ituloy iti panagpaay na apasurot ni Senyor Pedro. Gapu tamangan numay padamet lang iti kinadakas da. Itagagayem. Adtoin tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Ibabawi mo'y baraw. Saan mo napatuloyan ti panagbalin mo pasurot ni Senyor Pedro? maawatan kayo. Nuapay kasta ti bagbagayo, Apong Luis. Mabuti nga, Jubilarde. Amangan no iti may santong aldaw. Kat may sakan tumet apagbutbut ngan dito'y Buena Vista. Wano iti intero nga ili ti Aguinaldo. Apong, Saan mo amay baga, Barong? Tati panawan, kat adda panagbaliw na. maawatan kayo, Apong. Ngam di kagdanak. Sanak tong agbalin adakas. Kasano ang maibagam dayta? Pasurot na ka ni Senyor Pedro. Ngarod, amin akayat na. Masapol nga ramidam. Talaga ka di adakas ni Senyor Pedro? Ama mo ni Senyor Pedro Barok. Ibagbagaken ka daytoy. Gaputa pagsayatam. Di kagdanag, Apong. Laglagi pag amin na balakad ya. Iti ka ano man. Sanak tong agbalin adakas. Barok. Maturog tayo na, Apong. Agina na tayon. Amok na bambanog kayo di asyenda. Agina na tayon. Lolo Pedro, kasla jak magustuhan ti panagruprupa da dya Jubilarde. Aniya? Tapay mat, apo. Talaga jak magustuhan, Lola. Awan ka din ti sabaya maalayo? Ama enayon na pasurot yo? Ado, iho. Ado. Ang magustuhak ni Jubilarde. Gaputamok anapod nun to kanyak. Kasta? Na bakit alalaki? Mayapay ti pamagina. Kadinton matrain iti panakilawan. Kabalan nakto asalakniban iti kanito ti pandaksan.
Daan nyo man yan, Saloy man. Kastalaeng tagdadamo pa lang, iho. Ngem iti ka nito amatray na naimbag. Nalaing ton. Sige. No talaga nga isunti kayo, tiyo. Makamo kayo. Ngem no siya. Talaga adyak magustuhan, ti pa nagrup-rupa na. Sige. Agi na natapay. Imanawan ti agisursuro kanyak. Nabanugan amang isuro kanyak iti dinanugan. Di na lang mo nagadalak iti judo. Pagasmak ti karate. Agam sana mabalin nga padlaw ko day takadakwada. Bay aklatan nga isuro dak iti amuda apan nakilaban. Agbali na kapasurot ni Senyor Pedro. Gaputa dakkel ti ipaay na asoldo. Babayan ta. Maipaay kon ti kasapulan ni Nanang. Gaputa masakit. Sa bagay, awan matkit di ti panggap kong agbalin na dakas. Akas kada baldo kandoro. Uray pasurot nak ni Senyor Pedro. Nalintag tulat na ti aramid ko. Tadyak kayat ti agaramid iti kinadagas. Duro, kumusta ti panangisuro yo kini Jubilarde? Makatabayan, senyor. Basit lang na chito. Kasta? Kayat ko, akal pasan ti training na iti mano-mano alaban. Isuro yo kini Baldo iti panagigam iti paltog. Ano plano, senyor? Aramidan nyo na ita. Amin na pagsayatan na aramidan nyo. What, senyor? Agtoy Jubilarde. Ikan ka iti pauna asweldom. Senyor? Awatem ko man na ito'y anak kasobre. Tadyak met kayat nga agbisin ti pamilyam. Senyor, sa anak pa'y mo't anagrugi. Ag-training ak pailaan. Amok na ita. Nupay gasta, kayat ka nga ikan iti kwarta. Atoy, awatem. Agyaman ak, senyor. Awanan yaman na, Jubilarde. Agya manak tanagawid ka nanak ko. Wan nanang. Umay ko ito tinatgadak. Iti kasta? Adag pa kada kayo. Tapno adaramatan nyo nga agpaagas. Ay na anak ko, agim imbaga ko. Uray pa'y nanang. Ti kayat ko. Agimpag kayo iti usto. Ket numabalin. Diyak kayat nga agtrabaho kayo, ha? Oh, ato'y nanang. Awatan nyo da ito'y nakasobre a kwarta. Ha? Natgadak da ita, nanang. Agpay kada kayo da ita. Aramatan nyo da ita. Kaya't diyak kayat nga agtrabaho kayo. Ti kayat ko. Aginana kayo. Kaya't agpaimbag kayo iti husto. Anak, atun sakit di day tilinaon ti sumre. Oo, nanang. Imposible anat gadam da ito iti asyenda. Nanang, nadalos tinaggapuan da ita. Nagbanugak da ita. Kasta ka ti anak. Wen, kaya't igatang nyo iti agas nyo, ha? Agyaman ak anak ko. Agyaman ako na ikan ka. Napatagakan ka, anak ko. Gaputa na patagak mat kada kayo, nanang. Anak, Nang, pumanawak mat lang. Imay ko lang nyag dahita kwarta kasapulan nyo. Naskan ngagsubliak mat lang iti asyenda. agam, rabiin. Saan nabalin, nanang? Aglayaw nagtulangan iti kalapaw ni Apong Luis. Naskan namin na masapak ngagtrabaho inton bigat. Ay na anak ko. Agan-anad ka kumangaron. Agan-anad ka, anak ko. O, nanang. Agan-anadak para kada kayo. Magsapa ka nakariing, Jubilarde. Kaya't ko timapan iji tanap apong. Agjaging at amapan ijay. Pasot da ito yun ti panag-training ko. Anya, Sige apong, ha? Urumwara kon. mala. Pagsubli kanto dito ya. Kay saganak ti Armosalta.
Makabannog ka talaga ti umay dito'y tanap. Ay, makabannog ti sumangat dito'y bantay. Ti nakapuraw. Dayjayan. Pumanawan. Kamakamak. Apay nga da dito'y ti kastoy ang nakasapsapa. Ayan na ngayon. Jakmat na siputan tinagturungan na. Awan matan. Padasak akamakaman. Nagpartakan da dya babae. Amo na nga tangadak. Iso apimano mo tinadagos. Awanan. Nagpukawan. Nakitak lang adda dito'y ayan da ito'y sabong tileryo. Ita, kilat ang nagpukaw. Da kayo atalo. Kaya't ko ngayon ton kasangay ko. Da kayo ti agbalin a parabantay. Wan, senyor. What, senyor? Jubilarde. Sumangbat ka. Uwan, senyor. Inton kanikaduan nga daw ti panakaangay ti parambak. Kayat ko ngawan ko mati mapasamak ariribok. Kayat ko nga gwardya kayo ang imbag. Arreglado, senyor. Nakasaganan ti amin, Pedro. Inton bigatan ti kasangay mo. Awan mo't siguro ti parikot. Madaman ti panaglutluto dagiti tao. Para iti sagana. Ken madamamatan ti panagdekorasyon da iti aglawlaw to'y mansyon. Nasaya at no kasta. Inawaga kami nan dagiti gagayem ko. At dapay aggapoy jay syudad. Kasta matan kadagiti kabangibang nga ili-ili. Kang runahan dagiti opisyalis da ito'y ili tayo nga ginaldo. Ngay dauluan ni Mayor. Kasta ka di. Pasiga babaknang ken nangangato at tao ti inawis ko. Ta siyempre, gagayem ko amin ida. Agpapan iti Mayor da ito nga ili kat nasinged kami iti tunggal maysa. Pedro. Kat patsyak nga inton bigat. Naragsakto amin dagiti dumaray iti kasangay ko. Umay kayo, ma'am. Ipan kayo tinayran ta pagtugawan nyo. Agyaman ang iho. Oh, sika ka ditay apo ni amigo Petro? Ha? Saan, madam? May saak lang ang gwardya dito'y mansyon na. Oh? May sakala ang gwardya? Imposible! Umay kayo, ma'am. Itulog kayo tilamisaan nyo. Siya kung ti makaamukan ko na, Jubilarde. Umay kayon, senyora. Sige, senyora. Umay kayon, senyora. Siya kung ti mangitulod ka na kayo, ititugaw yo. Agyamanak, senyora Lorna. Nasaya at di maray ka, Senyora Conchita. Kunaklano pa ayon ako. Apay ko maapaayon ka? Pagayam ka, iswasan ka paayon. Awan kayam. Adagayam, gwardyam anataer, amigo. Gwardya anataer? Aha! Hamangan no ni Jubilarde ti pagbaga. Uhan, kasta na ganti nangag ko nga inyawa kunkwana ni Senyora Lorna. Wen! Pudno anataer dayjay. May sa kadagiti pasurot ko. Pasurot mo? Ne. Amigo. Saan ka di amabalin? Kukuwaklaangan? Anya? Itod mo kanya, amigo. Kukwakon. Si Kaman. Agraman pasurot ko. Pagtatak ko ng pay. Amigo! Kumusta? Oh! Amigo!
Ako, Napoleon. Kumusta terday dyan syudad? Nasaya at lata, amigo. Naragsa ka pa nagkasangay mo. Agyamanak, amigo. Agyamanak, iti dadarayo. Oh, iho, apay nga da kalaptan dito silid mo. Apay asahan ka arumwar, makilangan ka dagiti sangail inilulom. Awan ganas ko, Lola. Bayandak lang nga kulong dito silid ko. Anya, ngam apay. Awan nga rog ganas ko. Para lang kada kayo ababakat kan lalakay na itapas kan. Angam, Panawan takon dito silid ko, Lola. Agsubli ka ni Jerwan. ala, makaamu ka no di mo kaya tirumwar. Panawan ka pa'y nga rod, dito'y silid mo. Amigo, may ayo at dito lugar yun. Asla, kahit ko pa dyan, bati dito. Ariglado, amigo. Nasaya at maet. At no'y pasyarkan to ije asyenda. Talaga, amigo? Nagdagaya masyandam. Siyempre, mata. San ka di ngayong bagak idikan kanday ta? Well, nadakamat mo ididayta. O sige, amigo. Kaya't kumantiyak pasyor. Iso apagyamanak, tapaturugan na pa'y dito yung mansyon mo. Wen, amigo. Saan naparikot day ta? Kumusta nga tan ni Jubilarte? Diyos ko, di mo kumabaybayan ti anak ko. Dakil ti kwarta nga inted na kanyak idinagawid iti rabrabi. Kadyak pa dyan at hangdan na day dyak kwarta iti asyenda. Kuna namat ket di nagtaod iti nasaya at awakas. Sa bagay, padyak ti imbaga na, gaputan na singpat ni Jubilarte. Saan na nga amo ti agulbot? Nasingpat at tao ti anak ko. Iso ang mamati ak asaan anarugit awagas tinagapuan ti kwarta nga inyawat na ito. Ipasyar ka itinalawa nga asyenda ka amigo Napoleon. Ipasyar kan tupa iti rancho. Kan agramanen kadag iti masakupak ataga. Amigo, bimak ng kansamat tan iti kastaunay. Natural. Gagana iti kaskanyak anagagat ti bumaknang. Ilibakan ka talaga, amigo Pedro. Nagpintas ti mansyon mo. Nuwag sasau ka, amigo Napoleon. Kaslasana na pintas ti balay mo. Amok mayata na pintas ti balay mo iti syudad. Si Kapay, baknang kamat, saan ka di? Wan, pudno day ta, amigo. Ngayon, madayo na pimpintas ti mansyon mo. Asidagtan iti asyenda, amigo. Ijay ti umuna apang ipasyarakan ka. Iso da ito iti asyenda. Nakalawlawa gayam ti asyenda, amigo. Pudno da ita. Ken nalawa pa iti rancho. Diyak lang pagharup, amigo. Talaga gayam ang nakabakbak ng ka. Ano kayat mo? Ipasyar kay jay rancho. Uwan na, amigo. Uwan. Pagayat ko launay dayta. Lola, ikandak iti kwarta. Anya, kwarta manan. Wan Lola, adda pa panak. Apay iho, sa di no ti papanam. Ijay sentro. Mapan ka manan iti bar. Katinton sumangpat ka, nabartek kan tumanan. Alakit din, Lola. Naibos nga minan tay kwarta. Nagbiit ti kwarta kan ka. No di ikan, mangilakok iti baka. Damnad da kwarta. Anya. Ala, sige, ikan ka. Hanggang pangaasim iho, saan ka kumaamapan agbartek? Un ka di. Saan? Nala, ikan da ko niti kwarta. Talaga bilibakan ka, amigo Pedro. Agasem, nagadugayam ti bakam. Pudno da ita.
Ket dakkel ti mapaspastrek ko ditoy. Nagmayat dito'y lugar mo, amigo. Nagadwa bambantay. Kasla kayat ko ti umadak kadagita bambantay. Anya? Kabalam ka di pa'y? Apay kiti nasaan, amigo? Napigsak pa'y lang. Anya? Papaling ka di ako yugan mo? Sige, ipakita kan ka napigsak pa'y mat. Akabalak ti umuli ti bantay. Amigo, amangan mat no da kinabaknang na iduldurin da kita bantay, ha? Ha? Anya kinabaknang? Amangan mat no. Nunapnoy ti balitok da kita bantay. Anya? No kayat mo, amigo. Padasan ta. Takwatak. Amangan no damat kiti kinabaknang da kita bantay dito'y lugar mo. Amangan mat. Numabalin apag minasan iti balitok. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem. Di uliway na dinggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio iti tanap. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio iti tanap.